Mayam Bukumzari, Name Impact News, Joyshree Usham, Impact News, Manung Hunada Taram Nokchari, Ngarangasi, UNC, Lengaki, official singer, leader singer, Warisana Kibani, Adubu, Mogi, Warisana Badu, Yamna, breakthrough the Letragazu, fruitful oil, Haibigi, Wafum the Lengaki side, Tamki, Aduga Makata, Warisana, Hai Kibani. Adubu, latest or in a point of Pangzava powder, Cookie, CSOG working committee na, Okrulda. Ukrul Gilambida was declared counter economic blockade Tamamba, the total shutdown Tamamba, Masi, Nasi, Nuntilgi, Pung Mariga, Makaidagi, Masi Lotokre, Aduna blockades Lotokre, Abegi press notes lay, Nasi Nuntil Pung Amata Matamda, Sankai Kuki village, Hoziki, Ukrul, Imphal, Asigi Lambida, National Highway 202, the Labor, Sankai Kuki village, raised the Manipuri delegation, Team Mama. Lai hai Timasi, Home Minister Govindas Kontaujam, Amadi, Manipur Lengaki spokesperson, Tokchom, Radesha, Moina Luchingdran, Lakwa, Manipur delegation, Timamas Laklaga, Warisanaraga, Concern Tankul, Amadi, Concern Maite Group Singer, Say Nabalay Badu, Madu, Agreement Mapurakre, Aduna Nogi, Counter Blockade Sisu Handoglo, Habadegi, Handok Le, Habasi, Cookie, Saitigi Mogi, Press Note Tapanbani, Aduna. Blockade se handopaga iroina na gari chamri gi yang khairom chathok chasin tobagi pause lei aduna kari agreement da yana bano kari no habde de khoi chapsana khangmangam de adubu blockade hando e lenga ki intervention yarok padegi blockade hando e habs de khoina khangjaba ngamjare duga nga ki mamang da lenga ki site gi press note ama tauki press conference atudei da khoina economic blockade counter blockade sigi matang da wafam khara phongdor kadra haina yam kanna ngaijaramani adubu maroina education gi matang adagi NIT gi matang aduda oina lenga ki press conference dot mine pangthok ki boy kre ngasi akhoi ni puzari ba tope si yam kre NRC gi matang da su khara khanna jage su gi matang da su adagi UNC ga hozik lei ba wari sana basi agreement khara pure hai karam makhan gi agreement no madu su khangjage aduna where is Manipur heading ngasi gi topic na NRC SoO and UNC talks where is Manipur heading akhoi gi panel members na Ahan bada Oza Nando Luwang social activist Oza Butaram Nokchari Anisuba panel member Oza M Ngaranmi President Naga People's Union Imphal Oza Butaram Nokchari Duga Khoi Homsuba panel member Oza Dr. Yumnam Premananda Head of Law Department Manipur University issue ase yam yami ngasi mahiroi singna hozik JFD students wingi mieng makhada protest hojiki census boycott tawagi protest se adum chathaduna leiri bani uniform se laga human chain protest tawraga NRC han update tawiu madugi matungda census tawgadabni habigi demands leiri bani aduga SoO agreement asi kuki militant singa mamangi chehigi September gi tang mari da sign tawkibani aduga hojik thazina August ni September si mathangi thani ngarang nahan SoO je revise tawre habigi aranba paw adumaina khoina sandokjaba tai madu akhoina soidana phone ki badusu masi soi ki bani habigi clarification su lakrabani mayam da mani clarification su tawkrabni aduna SoO je chahi amamam adumani extend tawbani September gi tang mari lagliba thas dai jamagi 1 year ji complete fagadori bani aduna mayam mase khoi supchalaga khanana bai tanja du lawjege ahambada oza ngaranmi lakchege oza ngasi gi smaina ukrul gi lambi counter blockade total shutdown lokthokre lambi chathok jasin yare habse masi tasengna moigi press note ti thoklakle adu civilian sing di chatpada aki tujungba phawda bida freely chatpangam bagi adu mawakhlon do legedra kamai tog news ahambada impactive bai thagachari an issue bada ai nakta lakpiriba oja penalist ani bjo ai ikai khumna butchari aduga yengbiriba tabiriba eko state holder myam jo ai welcome tawi mesi anchor na engon hangi bise ukhur district ta mesi shankai da government gi mihut oina Govindas Kontaujam honorable minister home mana lead tawraga mesi wari shai shankai da kuki singa ado economic blockade che counter blockade che hangtho e hai ado mayam che freely chatpadi ai wakhana de apprehension di leiri haina lawe aduna mase mohidi shuda lebe keder signal lo lumna anira kap khridna aduga hanjina nomai kapsin manina ekoi dum chingne ba haidi kuki composition che one amangangani maching amangangani chain ama tawni khulain ama tawre ba aduna mokoi singjati singchi thajabi ab nate mokoi mission nan chu keno gi president do lokthu e hai ko
aduna sumaina maching thiba kampune ba khwaidigi head lo thupia bro aduna asigumba maching thiba group ni na makhoi se thajaningai leite hai bisai miyam dai sin thok chapni aduna masigi counter blockade aduga blockade tawsidi makhoi khoi chaningai leite bigi makhoi hanthokpni lawi government na hai du khutong chab lawraga advantage lawraga government na cheng chak che khrapirang na ba makhoi masi government na di security purga yaurga pibung hamidana aduna masi gitamata makhoi na masi withdraw tawni na lawi adu sangna withdraw tawdin mande ay wakhanda khara lerga amu blockage amu hawra aneba masi ahan bada masi thamningi aduna kuki na haibam khaise mani government thajabignu aduga government ki authority mya machinery myan su thajabignu police su thajabignu maramdi makhoi singse masi makhoi culture ne ba maching thibse aduna thajadingai lite ekoi hana dige ekoi angang ri tinare maching na amngang gani thabang na amu tawuni aduga kolom na amu pai gani aduna ekoi leilon wifi da ekoi Ngaranmi through hat khibse asina example ni maramdi ekoi khutta lei asibudu ahingba myamse exchange tongsi hai nomini ni lerga ekoi khutta leitre amu hai aduga khara lerga sire hai khara lerga controversial oiba body singse maka oina puthukba asini adu ngasi phawba surrender daure herga ngasi phawba makhoi nemcha kipken hina ekoi chief minister da please daure lekba anomdana aduna mase maching thibe thabani aduna kuki haibe chati se ekoi Manipur da khwai digi kenable digi henba group ni aduna ekoi nagam di meti myam na masi aware tawsi haibise masi ahan bada ai masi thamni oza gi rounds lo dringai da oza ngarang maksi ngarang gi mifam meeting sarapati da pangthok matam da ozi UNC gi mogi final decisions gi mogi amka han reaffirm tawsi economic blockade se dum continue tawgani naga tang pham da national highway number 2 da adum continue tawgani haibani mogi demand se phangdri phawba naga taruki mihat ki justice phangdri phawba UNCD adum economic blockade ki decision ji lawrga dum laini haibani aduna masida hongwa leibra ngasi second round wari sanaba leibzala masida hongwa lakpazala kari karam ground da yanabagi da makta cookie singna mogi shutdown za handorok pa oibzala ozagi mot khatam ngarang se UNC ga Manipur government ge deputy CM lead tawrga home minister yaurga wari shahidi tai ado makhoi side di informer ni hai UNC side di ko khoina paw phanga da informer ni former oite official oite informer in wari shab ni hai ado wari shab si gi madu gi result di ai khoi yaw dob di na khangde adubu economic blockage di miyam ware handokpio withdraw tawpio hai che bill taw mali government ado government da hai se UNC ne di yaki di hai aduna UNC gi naga gi thiman che khoi mitru hakki che sanga kumna hakki che masi justice deliver tawdi phaude ekoi economic blockade che ekoi dum tawgni haibse hairame adi henthokna ekoina paw taw dadi asidi hena akan bakarino lambi thiraga amu masi democratic way da masi amu akan ba action je paikhalakni haibse mokoida tham asigumse aduna masi ngrang official wari shabse amu continue tawsi haibdi haina male continue tawsi haidi ngasai su haiba ama yaw na su se state khakta gina tabne na masi ahum group ahum shoi taw ne ba state government aduga military Assam Rifle aduga ikhoi central home department yaw ne na ahum si punna wari shadardi yadi haidi gi mo amdi thamale aduna ikhoi gi ngasai gi hatki ba mi trukche masi gi musi phawba se kari am phawli tal phangdab se masi government di Manipur government da masi khut hamtho aga ekoi khangde inai da ekoi power si pithokpuni haina ko haibse masi ekoi haihaningde maram di masi ekoi gi Manipur ki power se mingon sina bai se ai sin haningde ba aduna UNC ne sumado masi hoi khra asawba wahaidi haina khra male adumaina ai phange adu ahan bada ai sumain thamge. Thank you so much, Oza. Mathang wanga si hak Oza Nando Luwang lak chage. Oza oziki ukrul gi site cookie CSO working committee ukrul na maina banje handokpa counter blockade se handokpa taraga su with the government's intervention.
Home Minister Yaroga Satlaga Wari Sanra Hando Hungre, Adu Targazu Kuki, Amasung Nagi site the Nuaina Dabasi Dum Lady Bagima Museum Chaunale, Ngarang Maktada, the UNC Ga, Manipulanga Wari Sanabamatamda, Pung Amataba, Dwaida, Ziki Senapati District Manung Chanba, Kailen Jang, Hiver Kuna says the Yum Mari Romai Thai High, Masi Ahamada Kuki site press no talk Pasi Masi Nagasing the Thabani High Adu. The Naga People's Organization NPO gi site gi zu press no thoga hozik khun days da moina changal mai to gi karimta leite khote ha bi sengdok pagi sum sengdok si gi ji mayam ja khoina mami ta ba thingna jai aduna dum manung da nuai ta ba pen da badi dum mak lei bagi mami siam chauna tari ozade khangjaning basi hozik lenga ke site gi transparency je masi kamai ta wi khan bi bage hozik akhoi gi hot issue oriba NRC gi matang da zu 2 day seminar loikre adegi su gi matang da adegi UNC gi matang da zu yam openly worries habzi iu udaba miyam na pam je yam na phong na tawdi udaba but nakal amarom dagi education gi adegi development gi atopa gi damakta di yam na phong na worries haba ngangba khotpadi khoi na tajaba ozagi mot ka thambiu Himai hojiki national highway da koi kuki singa tromba blockade to handok re hai akoi na hoji sama singa ise national highway da blockade handok bo sina kaino handok da sina kaino se koi khangdre ba badi akoi people da di this mane ba asi national highway si naga ga kuki ga thingner ga naga chatpe ya da kuki chatpe ya da gi wari woine sum tawle khre ba khwai di haina national highway gi victim mori ba chai hum hene victim mori ba maite gi wafam je Maitei na free movement to yaba along the national highway to ya wapam ji krai wai le khrage ba si wapam ji ma pura krai wai don thambi ra me government to se ji kuki da naga na thingen na port pusan be yadre naga ga maitei hai tare ko wari jemo adigi kuki rom ni thingal da naga na port pun be yadre khotre habi swai sum to le re ba huji le di highway ki wapam da sibu sum mai sibu wari oina debate oina natra wapam ma moina sum dai sibu government sibu wai di moi moral responsibility kari no Government ama lei ga bu sibu to phom thok po la hai pani ha koina haijari di ko swai da yunga boni pam na mi khara sum pu da phu le re samu mu khon da nuti sum phu le re ye ngachi de mu kham me ye hayeng mu ka ngarang yunga ni pa la mu chu phu le ye hangji mu kham me ma se mu phu le sum daw le ga di government ji gi kaino ji kari no ba koi hangi ji akoina khangje ding ji highway ji da nga mu wari sa chat pa amuk thingba amuk yanare ga yanade ga highway thingdok thingjin to bujibu thingba ji ga wari amuk saba amuk yanana satpa government adu gi thaka thawol ga di praja mayam ji gi entire people ji gi life security purpose ji government ngak pa ngamgadra ngamoidra ji achobo wahang ama khoi myang mang thamme ba si yam pik pa tangka am sum government ji kumdar ga da gi area am sum ung go thabak daw le re ba thadna ha gi da mesi sak sak da nate government na police lady go law lady Logi matung ne thabak to bodam ni karino kaino highway matung ne to bodum change ba duna highway gi matang jadi ai haidi pulap ni highway je community puna magina haire ko phana moina kuki wari charju naga wari charju maitei gi question do grai de no ba naga gi di question leitre thingdre ko maitei da kuki ne thingi ba jaga sida maitei ne power chatpa ya ba koi gi wakhan nuai na chatui si karam matam di yahan dui haiba gi madu gi vision oi ba koi da oithokpa ya ba ubu ya ba tang koi da mayam da pibiu haiba ne ba highway de thingna bi ro no koi de ni mak ko ada Nagana Tingaisi Dimalam the Yamaru, Moi demand Marini. I delayed away for the Mikra Faraga, Tado Pada Mikrama, Tado Ganda, Power Batal to Mamakam Haletam Timale, Madu Yoriba mi Halipa, me had put go with Nagan Haja. I tell you, power of the Tawena power me had Pakane Pig meeting door. Paro, Aduga Magi Angu, but said people have never. An issue with that, me Halibakane Pido, Madu Ainea de Hyperlock to Ivaneva. Ainea de Lock to Ivaneva. The shoe number 3 the sushi abrogato have never cookie got on a sushi abrogato have never number 4 da mogi UNC gi demand si kene pigi mi haleba kene pigi leader du nemcha ki jing ni pa ne adu da na mai mapur bo mi na nemcha ki jen chu swai da ma chu moren li ne ta ga khoi nuai tre mayam sonda mana dibudi sem boi le bese ma chu lok swai ba keno ne Sida Manipur government na yingbi ba yabje demand mani de karai ba ki kaya di to bungam ge sa na yingbi gadam ne ba Mani Jambok to Ngamdra, Manipur Gomena. Ngamdragan and Ngamdavi Maram to Piraga Ngamdra Haitare. Ngamagana talked the way Maram to Karigan Hajimasi, Pazana Taraga, you worry with have the UNC the Kaida, Nagagi, Sinome, and the worry some of them that Pazana Kangan Payava. Pava Mana Mina Power Kenepi, Maraleba, Mamdo, Pava, Ngamoidu Maramiti, Maram de Madu the Lebanon. Sugi Mogi Kari Pistoki monitoring Shen Mumder when you go with Sabagi. Adu Mogi representative Kukirongi representative meeting that
लेरोन वाइफाई दा हाथ पे चेन में मीसिंग दो नोने परो मीसिंग दो मी हाथ पे जिंदगी आदा म्यांमार रो चेल मगा म्यांमार यो मसु याबा हथिंग ना हाथ पे मी दो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो अदुगी इन्वॉल्व तो मी जिदी म्यांमार यो मसु याबा मदु एनआई ना ताना जो सही चनी ताना जो फंगवायबा म्यांमार दा जंग खरी सही चनी ताना जो फंगवायबा म्यांमार कमाई एनआई की एक्सटेंडेड हैंड दुंग मोयबा सांगो पकन बकुन दुंग मोय म्यांमार यो दी अतोप कंट्री अमीना अदु म्यांमार ददी मोगी कुकी की मी लेबनिना मोगी टीम दो लोय लेनबिना अदा मी हालिबा केने की मी सिंगदो अखोय कनानो कनानो याम हंगबे मथुक दा दे केने पीना हाले खंगमिना नोनेसु यारमिना मी दो नोने थीरे परो ना वाई केनोदा डॉक्टर किशन जी हाथ पर मतम दे एनएसएन ना हाथ पर ने से कोन खंगा कांदा सीस्पेयर की मॉनिटरिंग ग्रुप की कांपुदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होवेबा ऑप्शन निंग सेंदो परोना नोन ऑप्शन निंग सेंदो परोना हायबा एनएसएन आइम दा सुमाइना हुजिकी केने पीदु चेनबा कांबुदु परोसे हाइब दारे नेमचा की बेंदा चांसन पीबी बे नंग डिप्यूटी सीएम नि नंग लफोरा नत्रगा फावरा नंग निपादा हन फावरा मीदो परोके हाइ कांदा सी वाइजी हाइबदा इशू तंखा हाईवे दम हांगनेबा हाइदि मी थोलकनेबा मधु आदगी उमंग वामंग दे कना का चल खुगुन थिरगा गवर्नमेंट दा लेबर चंगनमनी पैसा तिंगनमनी मतम मांगनमनेबा मोगी सिदे कना सुगी कना लीडर वर्ग सि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गय छनरी हाइ मिनि पादो मी ओइ हाइ गलोरेबा मी दो परो मी क्या नो हाथ पे चेने बोई परो तारा हो जेरे मंगा हो कुन वे लोय परो परो तदी अंतेने ने लेस हाइब कोइ गन वाफम जम थमदारे कइ मु सिबो मनुंग दा कइ मु परो ता गदी kan face the consequence hai dam natro phone do mai no hai dam natra ba government adugi power do leina government manipur government hai bidi ngamdraga sonda UNC da sum blockade hangto hai mi ne toy ba blockade to maram du kari gi tawin ha mi maram mam biri ba maram du da government of manipur na to ngam da ba sina kar mano ngam sina kar khantu mo ai di mai ayam bana ahum di to ngam do male moi demand mari da khodak da state government gi prerogative da ए प्रभु दा इसे गवर्नमेंट की पावर दे लेबे अहुम दिंगम नेबा होय सु एब्रोगेट तो हाइबे दुमदी ट्राइपार्टाइट निना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया योगदी आदा वाफम ममिना अदुना खतंग मु हाथु न तोबो यादा खरा प्रोसेस खरा चंगे खरा जो अहुम दुददी तौरबाव दा सु सिदे कोइ समाइना प्रोसेस हम तौरे अखोय कैबिनेट दा वारेप लरुगा आदा थारे अखोय अदुगी टीम मा आदा ngang na चनबा समाइना UNC दे उना जबे टीम दुना जो सिदा अमु फंबी हला खाना बिगदम नेबा ए UNC ने तौरिबा नागा सिंग तौरिबा डिमांड सिदी सिंगेदी अखोय गवर्नमेंट काय बो ngamba ya सिंगेदी पिथोनबा दौजे सिदी फासी सि समाय हाइसि हाइसि मोसिदा खना गदन असोन द थादा लेबर दुगी मोदा सिदा थादा बि भयबा गवर्नमेंट खनरा गवर्नमेंट की फजना मोय खना बिरगा कना फाबे करी हाइसिगे अदुगा डिप्यूटी सीएम सिदा मोना हाइसि अकनबा वाफम थमजी पुथु हाइ पुथु दगी माजु ड्रॉप तौदारेदना सिदी ओनेबन सीएम न ngamba बोनेबा अदुदी आदा भारत सरकार दा फजना कन्विंस तरोगा अदमाय तरोगा दा हाईवे जे हांगा कदमनेबा आई हाईवे थिंगबदु याय हाइब नतेको हाईवे थिंगबदा एनकरेज तो बनतेबा डिमांड दो हाईवे नतजु नगागी डिमांड लमदे हाईवे थिंगदजु अतोप डिमांड लमदे अदुगी मिगी एजिटेशन लमदे दम लैनेबा मिगी सावरि मिनेको असीबा क्यांग दो हुजिक मोगदा लैरिमिना लौदिमिना मोगदा मोगी मरी मता मरी मोय खंगा जाना मयाम नुंतिगी दाइदा लैरिमिनेको अतै मिगी असावजुको थेमनबा मरा लेबा मिदो फावाइबनेको मरा लेबा मी मयाम फाव हाद लैरोन वाइफाई देगी हाना मैतै मेनाव अनिमगा कोन मी अनिमगा मरी फाखरे अदु मतुंदे कया फागम खंगद्रेबा अदु दिनि ngसाइगी मयाना पामी मिदु लंबी थलुब खामुबगी वावइन तवेबा मी कक्प हेक कक्प कांबुदो अदु दी फाद्रेबा अदुगी वाफम दुदनिंदा अदुगी ngamba पोट मयामजी केनो तो बियो हाइबनेबा अदुगी हुजिगी अमा सुमाइ लेदा गवर्नमेंट जना इफर्ट सि थादबा मागी थादरि बि लेबर सि तोबुदा माइ कइदा इथा थाददबा तोहन तोबुयाबा मोय ngamba पोतो मसी अदुदी थादबिबम चंगेबा मयामना हायकदै नगाना हाइजि रिम जेनिमस लेबा नगागी असिबा तरुतो अमते हिंगल हलोदी गवर्नमेंट दे हाइरमोयबा अदुदी ओइरोदो वामी ओइगदो वादा हाइरेने मिजो अदुगा ओजा हजिकी ngarang UNC gi wari sana bje moina roll back of 6 districts adusu ya palli moina mogi demand da UNC gi demand da adubu chap chaba conclusive oiba sida yana re haiba makti leita bata arga su wari do makhata na wari sana ba haina maina lotion givani adu oza dai khangjaning base karamba road map or karamba plan dagi ukrul gi side ki di wari saraga blockade se कुकी साइट थेंजलगा हंदोकपा ngamhalibano karida yanare aduna noi hando'o haribano कुकी गिदी किनो ने केमते योगदी मादी काउंटर तरोपने बा काउंट ओजे मादी बैलेंस हानरपने बा मादी लॉस सॉल्यूशन मा मांगमिन नबीगी अंक तरोपने मादी केमते योगदी बा मोइदा लंबी नगाजु थिंगे कुकी थिंगे बा कुकी ने थिंबे मनदी नगा लंबी थिंगे हाइबगी वाफम ने बा नगागा मैते ने लंबी थिंगे हाइबे वानी को अतोप मफम दु हारगने को अदु मपुंग ने नगा दा हारसेबा नगा लंबी थिंगे अदु देखो थिंगे हाइबने बा
ꯑꯗ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯊꯤꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯈꯠꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯅꯥꯏ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯊꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯈꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ KNP ꯐꯥꯕꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ आधा चलेगा तो उधर बदे याम कहीं तो तक नंबर दा वही हम दम पोर कदो वो मीने मुई पुजर कदो वो पोने है मिदा पोर पदा पोर का अधिक खाई थी मचिम ना मामा मापा मचिम ना इमुं फावा मी म्याम बियावी ना मनो पा फावा हम दे मयाम पा फार पुजर की मामा पा पुरे ना सा पुत्रो है बुंबा मयाम तो किए बा टेक्निक्स में हम ले अदु गवर्नमेंट ना तो कांदा याम संबंध नेमचा की बिन जुदी बुद्धि सीएम से यावरे यावरे मा मसाना सु गवर्नमेंट मतीम पांगसन कदो न त्रो मी फावा मारा ले मी फावा है बने बा मारा लेते कुकी फाव है नते मारा लेते मिचम दो फारगा दंडी पियो है नते कुकी प्रजा मिचम दो वाहन है नते को अदुगी मारा लेबिंग दो वाहन कनो दो मारा लेबिंग दो फाव है बने अदुना हुजी ले वाफम जद अनि जी इशू अनि जी बैलेंस तोबा यादे वाफम बनी जे अदुना गवर्नमेंट ना कुकी दसु ब्लॉकेज हंदो है नागा दसु ब्लॉकेज हंदो है बगी पोट अम तो अनि जे बैलेंस ओरगा चलगदी आइदी गवर्नमेंट ना येंगी ब मियंग सिदा आइदी फोल तादो मानदे तादसु हलै को तासु तारोय अदुगा मिनि सुम सावरागदी सुम सावरा दी डिमांड सुम अखोई डिस्ट्रिक्ट तरुक तो रोल बैक तो हंदो हानै फिम थमो सेनापति दे कांपोबि से दम सामना दे कांपो सेनापति दम वे थमो हाइबुगुम बगी पोरम लागना रहिसे ngasai mi di sum sauni pelaktrami na to bone adu bo demand do hana mi gi demand do digest faja to kan da demand gi matang do wina idi khana biraga di masana dum di UNC na haiba demand pi matam da blockade to bi haiba da to bi war wini mi so masam tu khidau le ne ba aduna gano to masana to gadu potu da aduna chalhaning ye di go mena adu bo hoi go mena mi khara timmam chatna khotna blockade handokna ba khona ba khona ba khotba to bu di masi tawbam thuk da ba mo ko su khatang tawramina sungtok to bi khatang tawni phaya da go mena di adu gi level da adu gi thak da blockade sida amanung thing hale mo go men una chatpa ade khoi khara na mung thinge khala ja mo khara mung la ga mo go men gi timmam la mu chu hangdu bi hai lak tori brai ba samna da aduna ya di hai bi di bhajana khangan bam change ba pose blockade gi economic blockade se khoi gi highway gi se sumba gi problem change da go mena haibam thokwa tawham thokwa bhajana tawraga tawrei sida yaraktra ga di कईगुंबा गवर्नमेंट हाई वाफम जिदा कईगुंबा नोइना ताद्रगदि यादगदि गवर्नमेंट गी आइन पीरिबा शक्ति मैम सिनगा थबक तौगदमनेबा अदो कुकी ने हंतोए नगाजु हंतोगदमनि नगा हंतोक्तगा नगाना फत्तबा तारेगा ताहनबगी पोट अमा खक्सु चटपसु चललकपसु यायबा अदुदि आई ngasai ani du balance पुबुदि खतंग आइदि चाना दबराना खले हाइबा जमाई थमजगे हामबरांगे थैंक यू ओजा Thank you, Wangasi Oza Dr. Yumnam Premananda Lakchegi. Oza was a 2-day consultative meeting on Manipuri demographic profile gi matang da tawda Oza su yawiki aduga after 2-day consultative meeting hozik NRC update to yo habasi masigi khongjang si hena intensified oire census boycott to wagi masai ja hozik student angang sing ju yawshilakle moizu masi logi matung ina di students sing smaina protest awasi human chain ga form tawraga masi kamai kadai phoba ya dabano ozana kha takpi gani aduga hozik suji mamang jegi 2025 ki September gi tang mari da sign taw khibani aduga hanak jahi gi September mari da 1 year loigadori bani jahi amagi sign tawsi aduga masi marakta agreement taw naba renew taw bagi pawambu leite ngarang nan mai khabar che da thengna ki ba mayam masi fake ne haibasi masi confirm tare masi soi ki badagi mai thoki bani haibasi mayam thengna ozai mo tham si question je ani ko amana NRC gi ne amana su gi ne NRC gi hana kumjarage NRC gi sidi aina khambada web no option leite masidi akoi sida aina sum yengjabada ko khoina phangni si sarkar sina NRC si tongning ba su man ba tongning da su man ba asengmodi sarkar na mang tha dong ne ba sidi asam da ka tawri se NRC du na mi kyam khandoi lag du khandoi fail ore ka that's different thing ni NRC injal ai sidi moina government na mamang thar ka thojel ai ba gari si khoi sina government yaw da khoi government ji kaino ai bapta de seminar sin badi lengang na sin seminar du silaga su seminar du sum khoi khana han bai wani ba khana lira bapta de ba ko amai to mu ta NRC gi silisi yung 2-day consultative meeting si 1.5 day di census ngaktan aroi ba session mari manga lai taruk tu da last ki to adu de NRC ne ba tawris the intention NRC ga da khana do ne census ka do khana do ri ge census se to matam da next lak to si delimitation logi wani ko ya sa census si
ko 1948 ki ek ki makhar tau doi census one census tau ga next ta census tau der ga di development project pirak pa yaro plan tau ba yaro that's different thing ni aduga census ki consequence di delimitation akoi 60 assembly lei se masi semdora re ko semdo ga mangthong basing khar tawrani ayambana maitai da mangi habani maitai ta ba pocket to manga sit kano dagina tara dagina try par buki mang doi ne ko manga ga di hayeng akoi ni da adu ada kai si power da pura power ki game si da anova facet am tholak ka doi ni ana akoi gi maroi na akoi no ji hai ba kuki singse moina power gi number 1 ta gi doi modi sit kunipan mu kum nga to kunipan si pai la gi doi ni hayeng delimitation torok pa ado naga ga maitai gi sina ko chen chela khang doi sarkas moi loina adu gi potu lei hai bani da aduga madu kan jhar ga di census tau de ngai si da demand tau civil society organization sina census tau de ngai si da NRC si update tau sheba NRC ja singmadi all india ju tor khane ba ko adugi 2003 citizenship eknam le 1955 ki adu makha da ni khoi de lei si who are the citizen at the time of commencement of constitution naisina constitution gi constitution yaur de ba adu matung gi registration tau ba de naturalization tau ba sigi anova citizenship 1955 to yaur ne 1955 hima kha si da rule mayam semi NRC tau do si khoi gi rule koi 2003 gi rule se tor ka doi ne ba ko all over india gi tau all over india gi tau gi lei bani adu tau ta all over india gi du di aduna national register of indian citizens hena kor ka ne NIRC har ka doi ba duna tau ka doi se adu tau bu du di 1951 gi du da tau ra ro ma di anova ma de khoi gi national population kan lorani adu lor kan ma di 2009 2011 gi census tau ra ni ma di adu ta ga di akhoi di kem kana de ba sang gi ba sing do lok thok ha ga di only solution ji cd NRC ha be adre updation of NRC 1951 National Register of Citizens 1951 India pun kim tau gi 1951 adu du update tau ne ba update di madu da kana ya gi har adu da lei ba mi am shiramani magi macha masu descendant sing do khandor ka do family tree ma se ma ki ne haidi angang macha pikana o su mai ma pa kana no adugi ma pa na kana thidoi 1951 yaw loi thidoi yaw da sing ju out lok thok khidoi ne ba ko oza khon da zab da ngarang ji masigi matang ne meeting to bose yam govindas konthojam home minister adegi CM ga su tawraga atheng bada wari sane hai adu ngasi ayu angan bada governor ga unagi ba su mali home minister ga CM Y Kemchan adu masigi matang do ram ga do mali hai chap cha badi khoi di khangde aduna hauzik fawai situation da NRC update 1951 base year masi possibilities e kamai level ge possibility se amadu aina taru ya pote impen to where nandon to where kam to where si to ja ga di NRC citizenship hai si di foreigner issue ad alien hai si di center gi purview ne central government gi list ya union list state stock to ngam mo aduna NRC to adu di center na gazette notification thokum changi central union government ministry home affairs na register general of india na tawraga akoi gi gazette notification thokane adu gi same gazette to manipur government ko tholakane ko tawbu bu NRC taw ta ga di hoji leiba sing je moi citizen loi oirabane ko voter list yaurong go ni loi lerong go ni moi still they are citizen ne adu NRC taw NRC lawbuni yaroi ko khwai fast sangi si 2003 gi rule am leire NRC gi NIRC gi madu gi rule du amend to hom changi assam gi di 4A ne yawe ba rule 4A se assam gi ne ba amend to ni india pura ma to du yaw ya da na assam gi moi assam e court to ka do ne ba ko aduna 2003 gi rule si amend to hom changi aduga citizenship act si amend to hom changi assam gi di section 6A na assam gi amend to hapchali ne ba adagi di ade citizenship act siga rules gi amend to rakanda akoi manipur gi su NRC updation se lakadoi ne ba ko ana khoi ma phai da sum chatle bai tare do masi tawi ha je khoi assembly ko bosi tangai fada assembly ko da ba thodongna kanu oide cabinet meeting ke sum assembly sum resolution lobai wani assembly tawdong nate si central government na tawdo po ne ba ko rule sem do po central government act sem do po central government gazette pass o se tawgadoi se recommend ha pressure je ko pressure ku gi type ta ba ja pressure to hum chang government sina ga ada sala khoi si do re na Assam gi de yeng biu ko Assam gi di moi gi population 3.5 crore ne 3.5 crore helini crore ahunga makhai di la yang khai crore mari ma de lei Assam population ne ada sarban de sonowal 2005 ke si da just ahumna supreme court hai je kano kanda mi lising yang ke humbu
large influx of population changaga foreigner changaga illegal immigrant changaga mafam dugi demography je change tok ta ga di that is aggression hari phajadriong aggression ha kan da lan ta sang teng thok lek fighter prin pa sakuna te mi myam chang le mafam dugi demography de hex change tok ta ga di that also aggression hai bane asam da di mi lak yang khai sang pada madu last scale ne hai ne ko manipur da di akhoi di mi lising kum la kum nga la kum thai wari ne sida di 25,000 30,000 is more than enough ne akhoi gi di kaino comparison to population ratio the whole kan aina khamada ai gi wafam da di khoi si mi ne sawi akaran sombe ai kham manipur is facing aggression ne akhoi si aggression ne by virtue of Supreme Court ruling and judgment in Sabrana Sonova and Supreme Court high say aggression later in Article 355 apply to union government NRC to high and Article 355 this is serve the duty of union to protect state against external aggression, internal disturbance, and to ensure state government to act in accordance with the provision of Constitution. Aggression and Article 355 Sinaido, which is later to 355 ki aggression do laire aduna union government khara tawro have the gazette noting thulaga Assam the NRC tawri. Mazado aggression laire hoje akoi sab kan protest story student power human chin protest story masi protest na akoi lengak se pressure piba piraga pibang amodoribra so that yamna pressure of akoi gi lengak si yamna kan haitare mi prajam yamna ga mi pham ga phamasu adagi di sit in corner protest adagi di human chain semasu animals chain semasu thodona move tawdaba sarkar ni yamna phabai tare yamna masa yamna magi principle amada thabak tawba ado principle du hongdokom change leibak ni magi principle da tawhaninge ba Mizoram wasi government mang thai ba leibak ni mi thabak se ado akhoi di yam pikpa jati ni na ko Naga bu hairo Maitai bu hairo the atop jati mayam hairo indigenous people haire ngarang na tang mapal indigenous people ni adon sigi se akhoi di yam pikpa population akhoi population ji India de upun gumani akhoi gi population of Maitai population of Naga sidi just like upun gumani India population da ado prithvi population usum upun munatre eto molecule gum down o jane sidi ko sidi mang phu do you see phu long kam da mang do jati ne an NRC si update tawbo si only solution ni ado students sing human chain sengotana maduna government move tawda tawdra khangde I have no idea tawbo dabu madu democratic on changthang gadabani aduga on the at the same time city government mang thagadabani mang modu mu chu mang doni hayang delimitation tawrokpada han ai mantri ore me ma bole phangoi to constituency oi doini sumai poje soida lakadoini si singde khallaga government lebak ning 13 naga chu kuirak tre ko aga se amaru ena lebak sakhtang ningbi ba chumra government na resolution lobuna ta ba union minister yam dakala re minister of home affairs na mai makhada leibani register general india se mo na tholkodoini gazette notification je mongo khoiramba danda bo sang na tawraga lebak sinu kanbiu akhoi indigenous peoples yellow mission kanbiu akhoi loina sidore na haibam change bako adumadi akoina ude adagi oza hoje su je moina haibasi mawang chehigi September 2025 ta minor peace agreement je exchange tawgibani MHA su keno UPF adugi makhata ba meeting am phobo tawdri hairi ado oza si normally 1 year extend taw browse September 3 lakh pasreis da amka nahongna na masi revise tawgodori bra oza gi mot soidun tawkani su abrogate tawbogi di cart leite bako SoO advocate to state government SoO advocate to high assembly na no doubt assembly resolution thai resolution thabi ani we are not follow up action laite ko resolution thai lo ni ma praja gi ngasai gi irang du namdhana ba resolution lo re ni haibe wane ba UNC na advocate to you have si mogi for charter of demands ya go tar adunabu negotiate to na ba wari sari ni ne haji tawdana ba wari sa ke ti tawdana ba ne dialogue to ni je kai kan da pidana ba tawdana ba wari ne ba aseng ma taw ge ha ga di aidi masida aina law ge satra moina ko aina sum constitution ge satra moina lejabada SoO advocate nothing to do central government to do not SoO advocate SoO is akoina khangda policy bu di government dia ba okay naharon sing adagi di terrorist ni wari sana ba government dia policy ni aduga masidi state ke subject ne ba SoO khangda ba ni center ke subject ni kaina but tripartite ne hadi centers yu yaw ne adu di yaw da ba di government india policy ne ba policy ni tongan bani adu ma ge subject matter area sidi SoO je ko ki defense of india ma khar defense of india kawe atopa lebak ka agreement tongna basina defense of india ge purview yaw de SoO the public order ne state ki ne Mizoram to gum jan mar people convention ba kaino adu Mizoram government agreement tongne Mizoram government ga akhoi shumbani mar people convention democratic as Mizoram gi naharo ne ba ko cookie gi sum gum ne mar ha ji ne ba adu singdu
मोगी गवर्नमेंट तौनी सेंट्रल न यावते अखोइ सिन सेंटर यावसल पय वाने को मदु मा इंटेंशन लेरंगनी अदा आई हम्बल अपील दि सु एडवोकेट तौबा हाइसे अखोइ की सेंट्रल गवर्नमेंट न तौरोय एग्रीमेंट दु पाबिरो एग्रीमेंट कराम पाना दबे वारी नि एग्रीमेंट पार पेरा नंबर 7 न यावबनि कमाय यावे in case of group found violating the ground rules repeatedly hanjan ground thugaira ba group sing china ground di hanjan na te da koi di continuously thugairam ni and state government on the recommendation of joint monitoring group recommendation changi joint adu cho lak sake would be free to terminate SoO agreement yawra ma bodi state government terminate tawdin yawra me da ai hajam na ti si lu da yawri ni tawdri se ki ba yo tawda du di khangdre moi na sum tawroi khangda नत्रक ngam da tawroi khale tawroi agreement di state government terminate tawba yain khale adu ga amchu yawi also take appropriate action lobo yai kai karam action including use of force against the group the force in raga ta khai ba pha ba nong kap sam ju yai yawi da si ko taw da wani taw da du pai te adu ga sai gi joint monitoring group tu su kamai akhon khamana center na pai bini pairam dre joint monitoring group headed by principal secretary or secretary home department government Manipur paira me joint monitoring group so adagi di lo pai ade su se mu sai enforce sai gi thugaira kan si action di lakhata bida mi sing je phaw pun ba action loge hagan adu enforcement ko lo ani ni ko implementation na peace time da thugaira kan da forcefully chanan basin enforcement ko adu su kai sin last paragraph number 11 ne yawre enforcement of SoO arrangement adu su state government will be responsible for the enforcement of ground rules sai ground rules state government lo lere ad akhoi na si ma se hai ru phajade hai tawbo ni hai da budi yade kai no budi se lo da yawjabani agreement do di SoO advocate taw state government adagi joint monitoring group recommendation pidu state government adagi di SoO enforce of state government adu di akhoi na adi SoO tawri su tripartite haiboni this is the state government ki pothok na kai no moi di India government the land to kangu na te moi di aduna defense of India ma kha da SoO agreement na te SoO agreement di public order state list gi 7 schedule state list ma kha da tawhi ba government ki policy ne government aduna ta padi kari gi da makta abrogate to ngam dri no hai ba taraga di either ki ba ma kana ba phangwa ma natraga kari oi nyoza manungi pon ai tawbadu government am oita ga de khudi federal structure ni na magi power du fajan utilize tawbu chumban khale adu dane khoi na ngangje ji power utilize tawda do adu yam ikai ni ngai ni na magi power du di constitution da ju pijabani loima power se sin state ki sin union gi sin ani mak tawba ngam bagi haina 7 schedule pi adu du loima law semani ngam da bani na article 162 da 162 of Constitution of India da extent of executive power of the state haidana law semba ya area khaido madu the executive power sa tharaga loi thabak to ya ni yawre adagi di 246 ki clause number 3 da ka yawre isai gi 7 schedule state list yaw singdo madu the law semba sa exclusive power of the state assembly yawre aduna takpadi yam state se kal laga yam kan ya ja na khoi sin sonman ba aduga ai bo haijo ga di kan ba son ba di leiti masi moina to goda bane Maharashtra se akhoi de ki chawi laibak ta population da MLA masin da loi chawi chawa su mu ga khoi ka chamane Mizoram se akhoi de ki pi Nagaland se akhoi de ki pi di assembly ki seat ta ade territory da natra adagi di Bihar se akhoi de ki chawi di laibak na to laibak chawi mo gi assembly da akhoi de chawi chawa su mu ga khoi ka chamane because India is a Article number 1 that is India shall be union of state haven state ma'am union ne we are all equal ne akhoi na adugi project khangdaba khangdaga di state se kitang my powers my powers siman exercise ta godabani ada power du di kai yoga ha kanda madu power du Delhi da chalaga natra Ganga da lupuraga natraga snan tawraga lai koti yankhai khorma phangdong nate all power is within the constitution phaktu orai raga ata khangdaga na oza English hanbam na halaga adum chathaba ya thabak na haibani da adun aina khamlaiba nga ka ga di constitution gi si game hai tare constitution gi game si khangba constitution laiba atoba jati mafam da di constitution gi khangba mi expert mani mangana sarkar ji mapan thok na taba question laga leraga laiba ka singa akhoi sina akhoi khungak si dei bap ta jate thank you pothok ti sina ta aten ba commercial gram to laujage break matung da NRC SoO and UNC talks where is Manipur heading makata na khanajage